Otumfuo III bonko asema e ma kwete na ntwiem. Abusia aha ya Ghana Diaspora TV na me kai we say oba subscribe na wa share na afoforo so enya bi ahwe. Abusia wo de wadi copy ntintan kase ne so a Dormaahene a promise Otumfuo say wotimi ka bokofo ntokwa na omoko no anase omahene ensem na obeto nantwi kase pa e de ama Otumfuo. Na abusia it is alleged say Dormaahene atimi ato nantwi ne ere ko Kumasi Manhyia akomo Otumfuo sanse Otumfuo atimi aka bokofo ntokwa no otimi asiesie am bibia ye boko ne ese abra oduru wona se wani ne nse wo ka kire na ne ese yodi nantwie ni fiti ye na ne se abrante na oba no mo stop no no sanfa ne nantwie nko na busia se di amafo esi super Dormaahene pa nya asem ketua na mo de mo mayenko hwe video ne mra ne ye ba ye de aka ba Otumfuo III bonko asema e ma kwete na ntwiem. Se Otumfuo III bonko asema e ma kwete na ntwiem. Dormaahene jankwasi akekan wo yesa obi ansu wajim jimabadu mi hunu hina wajim saada jimabadu mi hunu hina wajim saada mi hunu hina wani mi nyansa saada ya mpanyi se de wose kwase an yensa na hu ko kanya nsasam nti na de wajimi so de na sem bia ba jimi na ne de be ya no enti se boti ba bi na se wonnim nyansa na asem bia si na wamfa adwini nyansa nton na wo ka jimi sam a yese de jimi be yiwa no fi so ba wajimi no no etesamo wonu na mu be se a emfa hu se odi nsudodo na eta ho ewi a ebe se Abusia na de woni pie ntintan kese no so a de ekoso no Dormaahene ehunu amane pa se de omusi twabon no enya asem ketua na abusia wo de woni kwakiremu a Kwame Sefa kan so interview Minister of Chieftaincy na ono so asem o kan na mo mayenko na yenkonkoti ye wi a ye de beto am so Dormaahene Dormaahene ya woni no Osaji for si ade yo adwumambadu ayi so woni no menem pa woni Otumfuo Asantehene pa otiko course open so menim say we a very touchy subject but maybe so we are in charge of chieftaincy intinia Dormaahene etotomani Asantehene ohune say Kwame eho no ense menem panyifo bia kasa good on say Dormaahene papa tell me Otumfuo so papa but looking at the way things are going, they are the two powerful or part of the two powerful kings we have in the country. And our effort in resolving most issues in the country, Kwame, ever high. Very. There are structures we cannot do away with as a country. And as a UTA, the Mika FR Saudi king, Saudi prince, and Morocco, and Dubai. Abu Dhabi. Omwa himfo no na transforming countries ni siu. Yeah. So clearly Ghana ye betumi ayusu ye chieftaincy no so a transforming Ghana. Inti my the other negative aspect, but we should look at what good aspect can we get out of them. So we that one crisis e buy. Enyo pimto na ko resolve here. Ono? Abusia na abrantie yi o ka kosi se Otumfuo ye powerful na enam se odo Dormaahene na odo Otumfuo ontimi nka ne bebre na abusia anwum bi so ababonten abrantie bia ye nwum ama Otumfuo sikadwa ensem a o ka na abusia emu odeye na mma yenko ne yenkoti anwum ne ye ba ye de eto aso no ebebrem abra Otumfuo pamo se fawo na ntwie ko na ohia na ntwie bia no ye de ba bebrem Sikaja ya sunnewu anochi sikaja ya sunnewu umpo enwani ebesum asante mai sikaja ya sunnewu enunti kofi hunu swenyansa o openi kofi hunu swenyansa o wonu masempa eche utubini kan kofi hunu swenyansa
abusia say Ghana Diaspora TV your recording studio your wana branch nso bae say asirisa abusia wo yenko video no aha ana Dormaahene ede nantwie ne ba beda nase no it is alleged say the esi hunu sa yes say 102 technology hey abrantie no ba mi hia na yibia mo ne fa abrafo mo yire na mo fo ni pie ede se woni ne nantwie nyina ekọ abusia kumase ede it is alleged say the amanfo si kirem no so Dormaahene first time we ba kumase ayifie Otumfuo atiagina abufuo so pa aboni minima ya yi na si abonten awusia mo me nkodi enkotie di amanfo ka che kramanu ejetimi pie free kramanu ema kraman etimi di jane nantia abra ye nyina anim se kraman ye aboa bia wo suro eye eja efisi ye wo ye yente ho abakwasem se kraman etimi di ja ehye nanum because kraman ye aboa bia wo suro ja kraman wo ye aboa bia wo suro ja ankwankwaye se kusie na hye kramana no ankwankwaye se akrantie ene hye kramana no eno mpo de kebeji adi because ye nananom no na omo de kraman ekọ eye friends hunting omo de kraman ekọ nwuram ekọ chimmoa ne ade enti anka aduanafo kraman no anka na ebia kusie ene hye nano akrantie ananka ebia hye nano de anka ebeji adi but kraman a eja ehye no na najima bedu se eno no de yanjindi because sebi adwene wo form to say de ono na adwene wo form no kraman a eja hye no de Ghana fo Asantefo Akanfo yanjindi se omaba kwasem a omo na ese kraman a na eja hye no de eye no kore nemom sikedwa a efiri yem efiri soro ba ye de enye no kore abusuafo mo mfa nkwa adwendwene mu saa no ma we mienu ede be na enwanwa sikedwa a efiri yem eba ye ene kraman a eja hye no nipa omu firi asase ase efiri ebomu epie ye ya nwo omo do mu firi bomu omu firi asase ase minim so mu ye eye kontomire ana so mu ye sabi omu ye bo bayire ana so mu ye banche minim so mu ye banche no mu tu firi asase ase firi eye ebomu ebaye according to Ajimambedu ene ne nkofo omu firi ebomu ne baye ete bomu do mu firi asase ase minim se bi omu ye banche ana so mu ye bayire omu firi asase ase ne baye eno kura no yenkan wieye omu wieye omu se kraman ana eja na no ana kraman ne kire omu kwan kraman dragon podi akra yenyan di ho asem wieye se emre bi etwam na dragon timi puja eno kura yenkan wieye se ye waboa bi otimi puja eno kura no cartoons a ye hweye ene na bradi nyankopɔ eno kura ye gusu a ye gi ho achinji se dragon aboa bi anu anu otimi puja eno kura ye gi ho achinji na nkampese kraman we o ka kire broni kura beserew saasem we o ka kire jemen broni a obeka kire se bistu domo davas obeka kire bistu faruto davas wa bodama na sakraman eja efri kraman enum eba because sabinyansa nim basa o ka kire jemen broni se akonya bi fiwiem eba ya obegie di because ensenkrene wo ho omo jinsenkrene di eto obegie di se akonya a efiwiem baaye eye normal etina na Ajimambedu pese ye je wono na agbakosem di se kraman eje twa no eto omo ye oja eno ne de yanjintum nemum obiri konfo noche a wakanche ye masikadwe fiwiem baaye de na Ajimambedu se enye nokore abusuya mode tonse ne enso a mo amutimi se opanyini we na adwene wo fom sabi ma obi ameka nkyamsa na na prempe manu etia saa nipa asumasi ayefe no na Ajimambedu mo obi ameka sansemfo no because yetie ba bi asanteman adekasi atoyani yenka bi nhyemu yesu ya brewa anka wonimnyansa anka nya saa brewe ana obeka sansemfo we se wonimnyansa anka sansemfo we kura yenka because it mid wo how ebeto eye abusuan ntem
etimi do how e de bre eye wo man na saa wo pagin we e friend won se oye judge we ni petimi kodina nanim se o meka na asem se bo o meka ni panasem edum pempenso bi e be se Ghana mampanyini se saa panyini we obo man asantefo de be na de ayewo bron champem makwa akotwa ahia samo kwakọ kodi mo honkomo adentina mo nkomo no ankwanko ye wudin eye ebono man asantefo besi musen asantefo abakwasem ebesi musen amanfo sori a ana asantefo pentokwa afi de Ghana fo mahu nipa wo ye mambofo nipa won pa asundie afi de Ghana fo munyina mahu afi Ghana fo munyina mahu se na najima bedu le ye nipa bia won pa asundie nipa bia se wo ye nipa bonefo ye wo ye mambofo aba besi eye o man Ghana so a eka ono nko na ka Ghana da na ebutu but enye sebi kwase bi nti ana be ma Ghana ada na ebutu nemum okwase wo hu no wo se wo ye nyansani a ye mane hu ne nkwase asem eno nti na ye yi na no Please don't forget to like, subscribe and comment. Thank you for watching Ganda Diaspora TV. See you again.